shilingi milioni 1, shilingi milioni 2, shilingi milioni 3, shilingi milioni 4, shilingi milioni 5. Sijui kama ni nani ndio kwa niaba ya kanisa, bila kwa bishop ndio kupokea pesa kwa niaba ya kanisa, shilingi milioni 5 kwa biashara ya kujenga kanisa la Mungu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Gawia na migweda pia dukata shega igiye shehaha na kadisha oshove your grace bishop Sartre nao muno bishop ya kutumita tukikona nyaumuthi bishop Dr. JJ Gitahi na spouse wako na kanisa wa priesthood atokulia itu Waziri Moses Kuria, Your Excellency Deputy Governor Mheshimiwa Brada, Trida Mheshimiwa Sabina Chege, Mheshimiwa Wanjaku, Kamawa Uhuru, na Mheshimiwa Bae, na leo mukite mwathani ya Wosho, ni kwenda kunyiha muno makiria, ndo agitio kinene muno makiria. Daheo ni atogoria nao haha, na kile kile uthie haha Gawi ararĩria niho hakugirio kiugo kia hinya muno makiria kana Ngai ni wa kwĩhokwo ani muno uthie haha njuge ciugo ingĩregana na icio ndĩ haha no ndekerwo ũndũ ndĩ haha ndigĩrĩra maũndũ makwa mahĩtana makiria nĩguo ciugo tũmanjarĩrie haha na nĩndetĩkia bishop ciugo yauga atĩ Ngai wa kwĩhokwo nĩndetĩkania nawe atĩ Ngai wa kwĩhokwo tondũ atongoria othe maikaire thĩ nĩ anene gũkĩra mũtongoria mũnyinyi mũno nĩwe wao arie kwa niaba atongoria arĩa anene mũno makĩria. Ngai nĩ wa kwĩhokwo na nĩ wa kwĩhokwo na nĩ yonanio na nĩndetete mũno kwĩyonania eyonanio mũno mũtongoria mũnyinyi mũno ona nĩndĩretĩkia atĩ ndĩrĩkia kwaria njikare thĩ na Moses Kuria inganene nyoke gũciĩ itikia tinayani ya tuma tolajia na niwe wahe bishop uhorozi wako nadhani madhimu toko leo kwalia wale kwa Moses Kuria ndaki yokai wako huko ndio kwa Moses Kuria akaomba ndo mwenye tukio mwana kuga ndigana tugira leo na kwa ndo mwenye kuda kuga na niende mugire muthe huko kwa jina kuhumo makiria ndio ndo atasimanitie ni itako Methu na nilise nitaka kutanya Nyandarua nicho kitu na kitio kinene yao kwa wati Bishop JJ na familia yao na nicho ni prago to muno makiria ati kila tukathi mali kutoka Kaibaga ndio akwa aitoro yakwa ndio kuma ka kutanya Nyandarua kwa niaba ya Nyandarua Bishop wa kile ndio kama shaka ndio ile kwa ya Bruce Springs na ndio ile tumushie na kinyomuthi ndio kwa toka kunoga atekwa niaba ya Nyandarua wikuru review na nitwanyitania nawe na nitwashaka nawe wakiri na mwako mukite kule witu Kaibaga kuma matura mangi nigwenda kumnyita ugeni muno makiria mwigo mria nyiti ugeni na mwigo tumwamukire na nitumwiharirie na nitumwendete Nyandarua bũrũri mwega na inyuothe nĩ mũĩ Nyandarua bũrũri mwega na inyuothe nĩ mũĩ Nyandarua bũrũri mwega na inyuothe nĩ mũĩ na mũndũ wĩna kanya orie JJ kwa ũrĩkũ amũra gwĩtagwo Nyandarua ũmenye nĩ bũrũri mwega ũguo ndarĩkia kuoguo kwa niaba ya atongoria aya othe mokĩte na arĩa aingĩ matarĩ hamwe na ithuĩ no twende gũkinyia ndũmĩrĩri itũ collectively ya macakaya Bishop JJ especially arĩa tũrĩ a kĩama kĩa UDA especially arĩa tũrĩ a Kenya Kwanza nĩ mũĩ Bishop JJ nĩ arũgamire na akĩrũgama na ithuĩ na akĩrũgama na ithuĩ mũno makiria kaingĩ atungatĩri na nĩ wega mũno makiria nĩ maugaga ũrĩa Ngai ekwenda kuonania ũcio nĩwe tũkũnyita guoko no Bishop nĩ augaga ũrĩa Ngai arenda kuonania ũrĩa nĩ nyonete tondũ mũtongoria wanyu netagwo William Ruto na nĩwe tũkũnyita mũno makiria ũguo Bishop tũkĩte haha arataku tũgĩkũrehera ndũmĩrĩri itũ ithuĩ enyewe na tũgĩkũrehera ndũmĩrĩri ũrĩa ũrerwo nĩ president wa bũrũri wa Kenya atĩ wĩkũndũ review ihinda rĩrĩ iritũ mũno nĩ mũĩ rĩrĩa kwarĩ kũhiũ mũno makiria I remember na president nĩ amũgwete
commissioner ma ABC mahara ama madhiu ara kwa talent center itu ya kiama ya Kenya Kwanza umwe wa gatiria matutogorithia kuhoya rĩrĩa twendete kwaria andũ mũno arĩ Bishop Dr. JJ Gitahi, and we will not forget and we will not take for granted. Kwani hapa tutokile tondũ mũndũ mwega na wĩrata witũ tutikora kuimagine ngoro ya kũraigua makorwo mũciari tondũ nĩ rũrũ itu mũno makĩria nĩ wĩrĩ gũcaha wĩrĩ arĩho tũkwenda gũkũria o ũguo kwa hoyo Ngai ahorerie ngoro yaku na ahorerie ngoro ya famĩlĩ yanyu na mwĩtĩkire atĩ ũguo nĩguo Ngai onete nĩguo wega na tũgakena mũno nĩ tungata kũrĩa mũratungatire tũngĩraigua ũguo mũno gwa tũrũgamĩte haha Bishop tũkaigua atĩ maitũ he ũndũ wake ũtathire wega maitũ he handũ arekereirio tũgakena mũno nĩ tungata ũrĩa mũratungatire maũndũ macio mothe ma gwĩtũma maitũ tũgakena mũno makĩria wa mũico hihi kana wa kerĩ na mũico nĩgetha tũgĩtambũra atongoria arĩa marĩ haha nĩ mũthenya wa Aramithi rĩrĩa ndokire Bishop nĩ nderirwo nĩ kamĩtĩ na ngĩingĩra mũndũ mũritũ mũno rĩrĩa andũ aya me haha me thutha wakwa mũndũ wĩtwo Gĩthae na Karangũ wa Mũraya na by the way Bishop rĩrĩa tũkĩte gwakwa igongona rĩrĩa ndaragĩa ndeto ciaku nĩndaririkana kaũndũ atĩ rĩrĩa twerĩtwo tũrie JJ atĩ gũtirĩ ũndũ JJ arigagwo nĩtwathiĩte igongona rĩake rĩa kũrugũria atĩ ũkĩenda kũndũ guothe kũrigĩrwo nĩguo ũrie JJ na ũrĩa JJ ndangĩrigwo mũndũ ũrĩa JJ kĩũria kĩmwe kĩmũriga no Seneta wa Nyandarua tondũ ũrĩa JJ mũndũ ũtarigagwo nĩ ciũria mũkũrinũ angĩgĩa kĩhara ũngĩmenya atĩ JJ akĩrigwo ũguo mũndũ witũ Karangũ wa Mũraya na acio angĩ nĩmanjĩte no wega tuonanie ũrata witũ na tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri tulipokea habari na risala za rambirambi za Mheshimiwa Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na pia akatuma mchango wake ili kushikana na kuungana na familia ya rafiki yake na ndugu yetu Bishop Dr. JJ Gitahi. Pia siku ya Friday Rais wa Jamhuri ya Kenya akamuita Bishop Dr. JJ na mimi mwenyewe nilikuwa siku hiyo nilikuwa huko State House. Nilipata nafasi tu hivi lakini hatukuonana hao. Wao waliona mahali walikuwa wanaingia mahali watu wakubwa walikuwa wanaingia. Sisi tulikuwa tunabaki mahali pengine wakiota walikuwa wanataka. Na akatoa rambirambi zake na risala. Akamtuma ndugu yetu kiongozi rafiki yake Mheshimiwa Dennis Itumbi ili akuje alete salamu zake za rambirambi na pia akaleta mchango wake. Baadaye Mheshimiwa Rais akaniita na akanituma hapa na mimi najua Bishop hujajua. Aliniambia alikuja hapa kwa kanisa hili la Priesthood na akakuja hapa na worship na watu wa kanisa hapa. Rais alikuja hapa ama hakuja? Alikuja hapa ama hakuja? Na pia akaniambia wakati alikuja hapa iko ahadi aliwaachia. Iko ahadi aliwaachia ama hakuacha? Iko ahadi aliwacha hapa. Unajua mimi siku niliambiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya alikuja hapa na akawacha ahadi. Na alisema aliwacha ahadi hiyo kama mama ako uhai. Na hakitaka mama apumzishwe pale Kaipaka on Tuesday kama ahadi yake haijatimika. Kwa hivyo mimi mtu mdogo sana nimetumwa hapa, mtu mdogo hapa, mtu mdogo sana. Kwa hawa yote mtu mdogo sana, kwa sababu Ngai na wakwihoko na hindi mwetereka na kwa jile Ngai egocithia na hiyo iria ciĩkaga sasa hata waduzi wako hapa, Rais akatuma mtu mdogo kabisa akamtuma hapa kwa sababu ya ahadi yenu. Rais alisema alikuja hapa kwa sababu alipenda sana hii kanisa. Akawaahidi atashikana na nyinyi na ataungana na nyinyi kwa biashara ya kujenga kanisa lenu. Na akatoa ahadi hapa na Rais wa Jamhuri ya Kenya amenituma leo hapa kutimiza ahadi yake. Amenipatia pesa taslimu shilingi milioni 1, shilingi milioni 2, shilingi milioni 3, shilingi milioni 4, shilingi milioni 5. Sijui kama ni nani nitapokea kwa niaba ya kanisa. Mimi najua Bishop ndio kupokea pesa kwa niaba ya kanisa shilingi milioni 5 kwa biashara ya kujenga kanisa la Mungu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya.
nataka nifikishe mambo yangu hapo, nitakuwa viongozi walio hapa. Na pia tumshukuru Mheshimiwa Naibu Rais ambaye pia ametumana kwa kushikilia ndugu yetu Mheshimiwa Bishop Dr. JJ Gitani. Nimwambiaje Mheshimiwa Naibu Rais? Nimwambiaje Mheshimiwa Naibu Rais? Nimwambiaje Mheshimiwa Rigathi Gachagua? Asante sana. Hapa kuna viongozi wengi ambao wamesema hawataka kuongea. Wameniambia mimi niongee kwa niaba yao. Lakini nitawasimamisha tu ndio muone. Ndio niamini kabisa Moses Kuria leo hataongea. So mimi nataka wasimame viongozi wote walio hapa kwa heshima ili tuwatambue. Wakija hapa ndio itakuwa sawa sawa. Ndio waonekane tu. Ndio nione Moses Kuria kama anaweza karibia microphone na akae chini kama anaongea. Na mimi natumainia kuwa waheshimiwa hawa wamekubali maneno hiyo korosa. Mheshimiwa Moses Kuria, hiyo ndio kubaliana na wamekubali hivyo. Basi tunaanza kwa mkubwa kabisa. Waziri wetu wa Public Service Performance and Delivery, Mheshimiwa Moses Kuria. Alikuwa hapa Brooklyn, alikuwa hapa nyumbani kwa Bishop na rafiki yetu. Mheshimiwa party leader wetu wa chama cha Jubilee. Mheshimiwa party leader wetu wa chama cha Jubilee. Mheshimiwa party leader wetu wa chama cha Jubilee. Mheshimiwa Sabina Wanjiru Chege. Asante sana. Mheshimiwa mbunge wa kina mama wa hapa Kiambu, rafiki yetu, rafiki ya JJ ambaye ameshikilia familia hii, Mheshimiwa Ann Wanjiru wa Muratha. Mheshimiwa Deputy Governor wa kaunti ya Nairobi, Nairobi City Council, Nairobi City, na hiyo mtu alikuwa anaomba kazi. Hiyo mtu alikuwa anaomba kazi. Wewe ulikosea sana. Kama unaweza kuwa senator kazi kama Deputy Governor wa Nairobi, hapo yule Deputy Governor wa Nairobi nani? Anaitwa Mheshimiwa His Excellency Mheshimiwa Njoroge wa Mushiri. Hapo ndio ni kitu ndogo. Deputy Governor Njoroge Mushiri ni mtu yangu ya huko Nyandarua, akisikiza ameambia hapa Nairobi. Mheshimiwa aliomba kiti ya governor, mbunge wetu wa zamani wa kutoka Thika, Mheshimiwa Wainaina Wajabu. Wako wote Mheshimiwa Wainaina Wajabu. Nimesikia mtu hapa. Bado kuja Mheshimiwa. Ndio sasa mimi nilikosa kutambua viongozi hapa. Wewe ndio unasema jina lako, utambue msio sana. Watu wa KWS Christian Church habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Niko hapa kwa kumfariji ndugu yangu Bishop JJ, na kwa leo sitaki kuongea mengi maana si siku ya siasa. Na leo kama hii wiki tuseme KWS tumekuwa na msiba, maana pia tulipoteza vijana wengine kwa kule Students KU, na ningeomba pia kuombea kule nyumbani around 11-12 the pastor. So tuendelee pia kuombea. Lakini bwana ndugu yangu Bishop JJ, mimi nakuhakikishia ile zawadi ambayo sisi kama county nikiongozwa na mkubwa wangu hapa ambaye ndio DG Bishop JJ ameshikilia sisi kama watu wa KWS. Na mimi nakuashua Bishop titles za kwanza kutoka KWS, moja yao itakuwa ni hii kanisa ya Priesthood Fellowship Church. So that one rest assured bwana Bishop kwamba you are the first amongst the many tutapatia title katika hii shamba ya Priesthood Church. So sina mengi ya kusema ila tu ni kumwalika dada yetu Faith Mora ambaye alikuwa msimamo of Faith Mora. Yes, the rest can introduce themselves a bit. Can come along. God is good. All the time. Nijetago Ruth Baidera, Durito Gogori, Korea Gotago Gidega, Galwamo Maradine, Pastor JJ, Tolenisani family. Jetago Liz Gurwapua, Dureto Murana, Otitago Kinyona, Nakule Murana Kurudi Deputy Majority. Yesu asifiwe. Nitago Emma Wangare, na the director wa Kenya Industrial Estates. Condolences to the family. Yesu asifiwe. Grigia yogo niye getago Dr. Faith Mora,
na ndukamite guku Kahawes guku niguo gwitu Roysambu njeretwo guku Kahawes no ngihurio ni muthuri uyu ugwitwo Moses Kuria akigwara Kiambu nduike deputy governor wake na ningenete muno kuona nioka muciĩ kumugeithia. Bishop, pole sana, tumesimama na wewe na Ngai akuhe hinya at this time. Hamwe na mama. Tukumbukira makuria maisho waziri Moses Kuria ena wego kujiritelea twinde na kunya ruti mara ko indito ro ndaro ninganira ogoro ko ko shiro tipeto bio ni goro kunya ka ito mara tuno asante sana na karibu sana Bishop commitment yo ogodauga gwirito ginye oguo ni represent ya mwirinde ni ndo wa watu wa kanisa yanyu ni ya okite huku Kenya mara ndo. Thank you, Senator. Kalau kau dekat kurang Bishop, Bishop kau di kamu, kau jalan kali ini aku orang kaca apa itu. Lepas apa aku itu dia hera, dia apa hera? Dia tidak ada tuh ikan, dia ada kita karaku, dia karaku, dia biasa. Nato lu di nasa, lu goto kulit tu shoki yang muih, dari persekeu, matohi dari muih tu soket. Karena, oka aja banyak ada. Oleh rakyat kalau